Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Narabyan ka man, Joyce. Ay, pasensya kan Daniel lakay. Nag-overtime kami ngamin. Ay nawaw, overtime la ka na yun ay. Gagangay na Trabaho nga ruday jay. Nakababain met ano saan ko nga aramidan ti trabaho. Ag-resign ka latan. Sayang met no agresign da tao lakay. Sayang tinarugyak. Un atan agpasngay ka. Awan mo tanti oras mo ng trabaho. Tapno may pamaysam mo't ati atensyon mo kada kami iti anak ta. Pagpanunutak pa'y anaimbag lakay. Narigat met no agresign na kat pagbabawyak to. Narigatan nga taan nag-apply ide. Anya ko matipagbabawyam kat addaak mo't ngagtrabaho. Ag-resign ka kit din. Tapno adda mo't lang agluto ka nagdalos diti balay. Mari Joyce, pudno ka day. Nag-resign ka kanumay. Hay, Maririka. Nag-resign ako. Ay, nawaw. Abay ngay Mare. Sayang mo ti trabaho. Isuma ngamin ti kayat nila kay kumare. Nang runa pa'y kat dandani akon agpas ngay. Ala, mabalin mo't nga aglive ka Mare. Ti kayat nila kay ko kat agresign na akmare. No saan kong aramidan ti kayat na, sigurado nga agapa kami. Ay, nawaw. Saan mo takasta ni Daniel? Di saan kayo pa'y nagkalaysa? Nakasingsingput mo't iday. Idi laeng mare. Idi nagsikuga kon. Rimwar moten ti dagas nga ugali na. Ay, narigat ta talaga ti agpili iti pakiasawaan, Mare. Adalat ta dagiti agin sisingpad. Ngam no agden na kayo, rumwaran ti dagas nga ugali da. Ay, wan nga rod mare. Man-mano ti lalaki akas kanila kay mo. Hangam sayang, Mare. Sayang launay. Saan-saan ang nagtrabaho ni Kumarim Joyce bakit? Saanon, Philip Lakay? Ay nawaw. Apay nga. Ay, nag-resign ka numay. Anya, sayang matano nag-resign. Sayang tinarugyan na. Ay, so kano mo nga minti kayat nila kay na. No, di na kano aramidan ti kayat nila kay na. Ay, aga pa da. Oo, na yan ni Pari Daniel. Di na pampanunutan na mayat ti trabaho ni bakit na. Ay, narigat ti agsasaula kay. Mabalin mo't nga aglive ni bakit na no ang pasngay. Ay, santay nga amo No niya ti kapanunutan na, DJ at Daniel. Ada ko, Joyce. Nasaya at met ta nasapa ka anagawid lakay. Mutoy man ti chinelas ko. Nay, kat no asidagla ang matken ka. Ay nawaw. Ada ka nga ro may baon. Anya? Awanan ti ado asaw. Adoy. Nagyamanak. Oh, mangitasar ka mata, niti ka ta. Mabisina kon. O sige, ayaban kanto, inton makaidasara kon. Aday niyog kaw anatang, Diyos anak kaw. Nay, nagadunday tananang? Ay, nawaw. Ninayunak tamo ka sa pulam ti nasustansya amakan. Ay na, agyaman naklaunay nanang. Pasensya ka, no itala ang nakaumayak. Hindi pa'y kumalunay sa plano ti agpasyar ang amaw nga da kay ti trabaho. Hawanan trabahok nanang. Anytime kat mabalin kayo nga umay. Ti trabaho mo dyan sintrungay. Awanin ananang. Nag-resign akon. Anya, nag-resign ka, kunam. Wen,
Isumat nga minti kayat nila kay ko nanang. Tapno maipamaysak kano ti atensyon ko iti pamilyak. Nang runa kat manuabulan laangan agpas ngayak matan. Ay, saus! Mabalin mat! Nag-live ka! Wen ako mananang. Sana balay taadamat kit din ni Daniel. Ti kunana kat iso ti agtrabaho. Ay. Sapay la kumaa. Matakduran na day ta, anak ko. Oo na yan, Joyce. Ano sam ka di lakay? Sana ka makaturog no kastalaan. Maturog ang latan ni Salas. Sikat ti makaam mo. Kasanumat ngamin, inuras latan ng isang sangit ta anak mo. Madi nga rod tirik nana, di mo maawatan day ta ay ha. Kasanuak nga raw, nga da trabaho na itong bigat. Tapno awanan ti adu asaom, mapankalatan ijay salas. Ay nawaw, matnag pa lang amin. Makaparurot ti kastoy. Bigbigatan anapudot ti ulom si ka Daniel. Apay ka di aya. Agtal na ka man si ka, Joyce. Kita manapudot ti ulo kita. Di mo matngarod ibaga no anya ti makagapo. Sakla ka na yun ang ti mabambanog. Anyat kunam. Tapno ibagakin ka, nabanluga kon iti katatrabaho. Agrik-reklamo ka kaday ah? Hindi mo ngamin amot pagdaldala na kita ka. Saan lang asika ti mabambanog Daniel? No awan may tulong mo, nasaysaya at no agulimog kalatan. No agsasao ka, kaslaawan sir-serbik iti imatang mo ah. Nasurok dua atawanan nga gan anusak iti kasta pa nagsasaom kanyak, Daniel. Ano may? Awan may tultulong mo kanya. Nalipatam samet asika tinangibaga nga agrisaynak. Sika tinangipilit nga agikatak iti trabahok. Takunam akabaalam ti agtrabaho. Ngam anya nga ita. Ha, jak maawatan ti kasta nga ugalim, Daniel. Kumusta ka, Mari Joyce? Ay, maistresak nga rod, Mare. Ay, nawaw. Apay, ada ka di parikot? Kanayon langan anapudot ti ulo ni Daniel kanyak, Mare. Ala, iti anya ka no mataga po. Jakman amo, Mare. Uray simple aba naglaang, kasta unay ti unget na. Ala, nalabos mo ti kasta, Mare. Ay, uwan nga ron, Mare. Manumat ti tawan ti anak mi. Ngam aging ga ita, awan latamot nagbaliwan na, Mare. Nalipatan na samet nga isu tinangibaga nga agrisaynak iti trabahok idi. Ay, sos, ikamkit di iti pagnakman na, Mare, marmarwam. Hay, panagkunak kat saanan nga epektibo ti kastaken kwa na, Mare. No agsasao kat kaslaawan sirsirbik ken kwa na. Panagkunak kat nasaysaya at no panawak latan. Ay ko, sika, Mare. Sika, ti makaamo, iti mapaspasamak, iti uneg, ti pagtaangan nyo. No, anya ti amo mapagsayaatan nyo, iti anak mo, ay ko, isulatan na, ti aramido, Mare. At daaklaan dito'y amang suportaken ka. Itay paya makadlawak pari Daniel. Makadlawitan niya, pare Philip. At dan samet parikot mo pare. Mas sikuranak nga ron, pare. Masiksikuran itay. Basta, nadagsan ti bakbaklaya kita, pare. Isumad lang ay makanayo na napudot ti ulom Wan, pare. Makaumamat nga minudad duma. Anyat makauma pare. Basta, naibaga, sigurado adin akmat lamawatan. Ay nawaw, kaslasan damot nga agam ammo no kasta pare. Nagtrabaho na kitin, pare. Di tan pagsaritaan, di may papaniti dahil abanag. No sinaan ni Mary Joyce day a Daniel ay saan akong amas daaw. Ay nawaw, apaya kastamot tanti bagbagam rika bakit. Ay huwan ta aglablabos mo gayam day a taaw lakay. Ada ka di inaramid na ka ni bakit na? Ay na, pagpupudutan na ka no nga rod ni bakit na, feeling boss ka no, ije balayda. No agsasao kat kaslawan sir-serbi ni bakit na. Anya, Wen, iso tinangibaga nga agresign ni bakit na. Ita, agreklamo ka no. ay,
Nagilokon na dya, pare Daniel. Agar-aramid nga raw. Kasaritak to man, intong bikat. Aywan alakay. Bagbagaam. No, ipangag na ka. Agam no di na amot mabagbagaan. Ay, may amlatan lakay. Oh, i-budget mo, Mag. Ay nawaw, umanay ayamat ti 1,000. Kat no naibusan ti bagas, Daniel. Naitalangan, tinabati akwartak. Anya? Noan niya ti adda, iso ti i-budget mo. Huwag kaya, at ito'y tinabati ang fried chicken. Isulatan ti sidan tayo, iti anak na. Iti kasta kat makatipid tayo. Naa, si kapay lang ti adaganas na nga agsao iti kasta kanya? Siya ti mabambanog nagtrabaho. Iso di kagbalin na demanding dita. Tapno ibagakken ka, si ka tinang ibaga nga agrisaynak. Ita, agreklamo ka akasta. Agtal na ka man. No kastoy matla ka na yon, pumanaw kamilangan iti anak ta. Kabaalak ti agtrabaho para iti bagik. Pagan anok ngay takwartam. Ay, unay kayo mutan. Panaknakak akabaalak abyagan ti bagik kan ti anak ko. Nga oray awan ti tulong day a Daniel nanang. Ay, saus. Apay, saan ka di ang maala day tay? Tinasaya, tasaritaan. Ay nawaw, saanan nanang. Naibusan ti pasensyak para kinkwana. Kasano nga ro doon ti anak yaw? Kan pagtrabawam ko wa ka nabayag mo tay na nag-resign ka. Aga brudak nanang. Anya? Aga brudak tapno makaurnungak. Jak kayat ti agbalin a martir para iti dayja a Daniel. Jak lakit di maanusan ti kasya a klase ti asawa nanang. Agabroad ka gayam. Wen, pudno ti indanon dakin ka. Apay? Mabalin mo't nga ornuson ta ti parikot iti nagbaatan ta. Bakit? Ay nawaw, awanan Daniel. Nabayagan a dinadaal mo. Hindi bakit mo't baliwa ko ti kasya nga ugalik. Saan akong nga gisawang iti pagsakit ang tinakam mo. Saanan? Nakapangedeng akon kat saanan nga agbaliw dayta. Kasano nga rudan ti anak ta? Sino ti mga sikasogen ko na? Adamot ni nanang, iso ti pangitalkak iti anak ta. Jak kayat ti agbalin a martir, Daniel. Saan ko nga isugal ti biyag kan masakbayak iti lalaki akasken ka. Nagamrod mat gaya mo ni Joyce, paray. Wan baray? Awan nga roda na, paray. Pinanawan na kan. Desisyon na mat na dyan. Saan ko mat ngayon baon nga agabroad? Nagamrod, kapoy taramid mo. Sana nasaya at ngan anderam ti asawam, pare. No nakatumpong kay ti babae anatured, kan sana martir, talaga panawan na ka. Sa balay ti panawan ni taan, pare. Anya? Adda na ti babae anatutured. Kasi ti asawam, Medyo madanagan ak nga rod pare. Kasano langan, amuna iti abroad. Kasano aklangan? no nagsingsingpet ka lang kuma. Saan ka kumangagparikot ita, pare? Ang manyangay, kaya't nasakit mat ngamin ti panagsasaw mi asawa mi dagdenden na kayo pa'y. Imawawag ka din ni Diyos kada kayo, nanang? Unmait. Apay ka day. Kumusta ka no? Ti kasasaad na iti abroad. No kasta nga agsasarita kami ka madlaw ang naragsak mat. Ang mga noda na amuna iti. Ha? Anyat ko nam, Daniel. Amangan ko naknod sa bali amang parparagsakin ko na iti, nanang. Ay nawaw. Tila mapampanunot mo mat. No da kayo ti salbsudag. Okay lang ka day, ang makiasawa man na ni Joyce iti sa bali. No may papan iti dayta abanag. Ni Joyce ti agdesisyon. Sana gapaw ta konsentidura nga ina. Gapaw ta isulaang ti makaamaw no anyaman ti nagdalanan na kabayatan ti panagdindin na yaw. Nanang, Masino ako mangay amang ibagay ti rumbang nga ramidon na. Kusaan mo asyak tinakapadas kadagiti nagdalanan na. No, kasapulan na pagsaritaan yaw ti may papaniti day tabanag. Aramidon yaw, anak kaw.
Joyce? Nay, unay kan mare. Kasla naklaat kamat ang nakakita kanya. Dakkel tinagbaliwa, mare. 2 taon mo lang iti abroad ng... Allah! Kasta talaga mare. Uray mabambannog ka iti trabaho no awan ti asawa asakit iti ulo. Saan ka amalusyang? Undayam, chocolate para ken ka mare. Allah! Agyaman ako na'y amare. Agad, anya ngayon ti plano. Agsubli ka pa iti abroad. Aywan amare. Agtrabaho ak iti duwapay atawan. Allah, kaya't kumuti abroad, mare. Ang mga no di nakapalubusan ti asawa, mare. Ni Philip pa iti kunam. Sigurado nga manugot day jay mare. Nang runa pa'y ka para mo lang mo ti pagsayaatan ti pamilya may. Ay kat pagsaritaan nyo pa'y anaimbag ka nila kay mo, amare. Saan analaka ti agabrod? Nag-aawid ka mo't kaya man. Nagbakasyon naklaang. Hindi mo mo't imbagbag ang agawid ka gaya mita. Iti anya kumaaga po ngay pakaamok pa'y laang ken kati may papan iti panagawid ko. Gaputa siya ti asawam. Tumal na ka man, Daniel. Ay nawaw, saan kumamot a kasta? Bakit? Ti ko nam siguro kat makontrol na kanya. Ti ko nam kadi kat ipalubos ko abad da kamanan ti kinataok. Saanan, Daniel? Saan akong ngagsubli iti sitwasyon na kasjay? Kasyang na kumamot. Bakit? Idi awan ti trabahok, inparupam nga awan serserbik nga asawa. Nagado ang nagsasakit abalikas mo. Jak ipalubos ang mapasamak manenday ta, Daniel. Bakit? Agbalbaliw ako. Panunutak pa'y anaimbag. Narigat lakid di ti mailawlawan manan. Ay, anya nga raw ti maramidan tayo. No kasta ti desisyon na. Kasanon ti anak minanan. Uray saan kayo ngagdenden na? Mayat lata mo ti biyag ti anak yaw. Tidna patag kat saan yaw. Abay-bayan ti anak yaw. No magkiasawa ngayon ni Joyce iti sabari. Ay, panagkunak kat awan day tayo ti plano na. Nariga mo lang no, pilitom jay tao. Saan kay ngagbali na naragsak no, kasta lang anak ka. Urayom latan no kaanaw, mapagawan na ka. Nanang, Awan, sir-serbi ti kumplito a pamilya, no awan, ti respeto yaw, iti tunggal maysa. Tilang anak yaw, ti kasay. Nay, ulitok manay na. Urayam, no kaanaw ang mapagawan na ka ti asawam. huwan nanan. Pagadalam dayta, taintun sumarunaw, di ka aglablabas. Ay, nawaw! Respetuam ti asawam tapno agtalinaet ti ragsak ti pamilyayo. No nabannog ka, aginanaka. Di ka agdarasudos. Di ka mangisawang iti makapasair a balikas. Tapno maliklikan ti saan a pakikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.